Reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze uwe mukunzi wacu tudahwema kubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro gakomeye uba umaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenkuru ndetse n'ikiganiro uzajya ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha ku Kuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya gusa turebere hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru aba arimo gucaracara, ya makuru aba yagizwe ibanga utapfa gusanga ahandi aho ariho hose usibye hano kuri uyu muyoboro mugari tugenda tubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero nyemerera muri aka kanya turebere hamwe izi ngingo z'ingenzi zigiye kuba zakwibandwaho muri aya makuru. Turaza kubabwira ko iki cyorezo cya Marburg kimaze kuba cyakisasira abarenga 10 higanjemo abasanzwe bakora kwa muganga, ndetse turaza kubabwira ko iki cyorezo abarenga 300 bamaze kuba bafatwa mu kugira ngo bitabweho kwa muganga, kubera ko abangaba bahuye n'abanduye iki cyorezo, ndetse leta ikaba iri gukora ubishoboka byose, ikaba iri gushakisha uburyo ki yazana n'abandi baba barahuye n'abangaba kugira ngo hubahirizwe amabwiriza yo kuba yakirinda, ndetse bakomeze kugenda bitabwaho n'abaganga mu buryo bugiye butandukanye. Turaza kwerekeza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'igisirikare cya leta gikomeje kugenda bisakirana, ndetse turaza kubabwira n'imwe mu mibare yabashe kuba yashirwa hanze n'urutonde rw'uwahoze ari umuvugizi na M23 kugeza ubu ngubu yabashe kuba yashira hanze imibare y'abasirikari bamaze kuba barwa mu mirwano ba M23 kugeza ubu. M23 idakunda gutangaza ko yaba yatakaje abasirikari. Nyemerera rero duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho icyorezo cya Marburg cyabashe kuba cyafata bamwe mu baturage batuye igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu abarenga 10 kikaba cyamaze kubisasira, ndetse ko abangaba biganjemo abasanzwe bakora kwa muganga. Kugeza ubu ngubu abantu bagera kuri 300 babashije kuba bafatwa, ndetse babasha kuba bakegerezwa ubuvuzi bugiye butandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda bahasha iki cyorezo cya Marburg. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko irimo gufatanya na leta ya Amerika mu kugira ngo bakomeze kugenda batanga urukingo, ndetse bakomeze kugenda bashakisha uburyo ki bavura abamaze kuba bafatwa n'iki cyorezo cya Marburg. Iki cyorezo rero kije mu Rwanda nyuma y'uko haje kuba hagaragara iyi mpox monkey, dore ko iyi ndwara nayo barimo kugenda bayitangira urukingo kimwe n'iyi ngiyi ya Marburg, dore ko iyi ndwara ya Marburg yo ije ari akasamutwe, aho kugeza ubu ngubu irimo kugenda yica abantu umugenda, ndetse bakagenda bapfa umunsi ku munsi, aho rero iki cyorezo cyazanye ubukana budasanzwe bumenyerewe, dore nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yakomeje kugenda ibitangaza. Kugeza ubu ngubu hari uduce tumwe na tumwe tugomba kuba twashirwa muri guma mu rugo, ndetse abaturage bamwe na bamwe bakangirwa kuba bafata ingendo zigiye zitandukanye, usibye kuba wenda baba bagiye kwa muganga cyangwa se bagiye ahandi hantu humvikana ukamanza kuba wabisabira uburenganzira. Kugeza ubu ngubu iyi ni Mountain Universal Kigali, kugeza ubu iyi Neverest ikaba yamaze kuba yafunga imiryango. Ni nyuma y'uko rero iki cyorezo kibashe kuba cyatitiza imitima y'abatari bakeya, ndetse bamwe bakavuga ko iki ngiki cyaba kisa na corona cyangwa se cyaba kirusha ubukana corona, dore ko iki cyo kirimo kugufata ugahita upfa umugenda, dore nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Iki cyorezo kigufata mu gihe gito, ndetse ukaba wakitaba Imana bitunguranye, aho rero iki cyorezo kirimo kuzana ibimenyetso bigiye bitandukanye, haba nko kuzana umuriro, ndetse ukaba wazana n'ibiheri bigiye bitandukanye, ndetse ukabasha kuribwa ahantu ndetse no mu myanya myibarukiro. Ahangaha rero ni naho hari gukomeza kugenda ahateza ikibazo gikomeye, aho kiri kuba cyamaze kuba cyagufata imyanya myibarukiro yawe hakazamo ibisa n'ururenda rw'amashira. Kugeza ubu ibintu byakomeje kugenda bitera ubwoba abaganga ndetse n'abarwayi muri rusange,
abaturage basanzwe baranduye iki cyorezo kugeza ubu ngubu, aho abarenga 300 bazwa ko iki cyorezo cyaba cyaramaze kubacakira, ndetse abarenga 11 kikaba cyamaze kuba cyabisasira mu buryo butunguranye. Kugeza ubu rero Minisiteri y'Ubuzima ikomeza ivuga ko igomba kuba yashiraho ingamba zigiye zitandukanye, harimo nko gushyira kandagira ukarabe ku miryango y'amabutike cyangwa se ahasanzwe hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye. Izi kandagira ukarabe zigomba kujya ku miryango kugira ngo hakomeze kugenda hubahirizwa isuku no gukomeza kugenda abisukura abagiye cyangwa se abava hano kuba bagura ibintu bigiye bitandukanye. Ibi rero byatangajwe nyuma y'uko minisiteri imaze kubona ko iki cyorezo ari akasamutwe, ndetse ko iki cyorezo gifite ubukana butandukanye. Reka tuze kunyarukira rero hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano iracyakomeje isakiranye impande zombi, aho kugeza ubu ngubu imirwano yo irimo kubera mu gace ka Ndumba. Imirwano irakaze, ibiturika ndetse n'ibibombe kabuhariwe, ibi nibyo biri kumvikana mu joro no ku manywa. Aha ngaha rero ni naho abaturage bari guhera bavuga ko bagomba kuba bava mu byabo, ndetse bagakomeza kugenda baterwa impungenge n'iri turika ry'ibisasu ndetse na rurufaya rw'amasasu barimo kugenda babona mu kirere, aho izi nyeshyamba ziri gukomeza kugenda zigaranzura ingabo z'igisirikare cya leta. Kugeza ubu ngubu zamaze kuba zafata umugambi wo kutarika intambara, ngo kuko ariho havamo amahoro, cyangwa se ariho uyu Kisekedi Felix Kirombo ariho yabonera ko ibintu byahinduye isura, ndetse agakomeza kugenda ashira mu bikorwa ibyo basezeranye, dore ko bakomeje kugenda banangira imitima bose, aho Felix Kisekedi yakomeje avuga ko ibi ngibi bitagakwiye ku butaka bwe, ndetse ko ari nta kindi kintu cyo yakora mu kugira ngo dukomeze tugende tubagezaho amakuru. Rero wibuke gukanda subscribe. Reka tubabwire ko rero ibi ngibi bibaye nyuma y'uko Felix Antoine Kisekedi ndetse na leta ya Kinshasa igejeje ikirego mu rukiko rukuru rwashiriweho Afurika y'Uburasirazuba. Aha ngaha ni naho uru rukiko rero rwanzuye ruvuga ko rugomba kuba rwasuzuma impamvu u Rwanda rwatanze mu kugira ngo rubashe kuba rwacura urubanza, dore ko uwo mukuru wari uhagarariye abacamanza mu gihugu cy'u Rwanda, uyu nguyu yakomeje kugenda agaragaza ko uru rukiko rudafite uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kuba rwacura urubanza, dore ko ngo